Fred ma ba ye nche ya bia sa. Enem ko ye have day. Simba ye no brepa. Lenso. Bibi o ho ne hu hia. Se wo ka, e wo se wo ka. Kama bre yi. Na so. Ikru ka so we ni mo. Yeah, what you did. You are a poor jabo. Nam yidi a sem movie away. Unyaba, my better my kuto, you could deep pa rem for pay more thing. I could be dinty, my bro. My name in Ebu as a so better day. When he has my obey uncle. Ohia asoma wo obere onkro so ohia kroya the best mama ko adwumaden ena binom so mpese ombe adwumaden ena ono mo de enkontompa yo modwuma ena onom te wa na adwuma bedu afre onom o jiwe kwata dwande ni sha ase twatoro na onom sha ase twa nene unya ba nana o menen taase hwan o ba kefa untina mbae yidi so ho ye pa Unya ba so me ho ye papa so ho den so me ho den papa na minim se bibia boko na awie de o temi kan ye bone onkra bia bedi me ho enaja me so amapem so de abrewo ye de so wa ye de so ma na ye de aso awo e de ja wo so na ye de ehinu eti me de brewo na minim sa ho ye na najwa tabafusu yima beso me ho ye pa na nanum nyina ni ya dance e wo ye nkomo twim e chia na nanum nyina mpanifo nyina la na ye ni nkomo meza ka o video bi anaba kefa o video no oh eba because the was sending video the bathroom ya me yes way was a come forward day eba me phone we so ba forward day but don't worry ni sabeka ameko mo moles na yesi yenwa be me ye fe no oyin ba kefa eso a video na video de so wakasa pa enti mebo udin no ahwehwew there are dia se me nim twro okay am my option okay here you are all right what's it okay okay o video ni anaba kefa akwaba untina mbae ima obiafa okay all right okay say yenwa be me efiri bra nana nkranza hene nana bafo pem otoso nai bafo pem nya bebasa enya akonya ebesi bibi kire ne papa iza se ne papa sase so ono tie o papa eko de ma ne yere ene ne ba na ya hu se empempe mu abranti aya me se ebia adamudie no akwaji bi
Editi ohwe ne kasa mu ahomaso ene sebi ensemu a yempani ene atena nkonwa na eka izanse meka se mekwa bunufo esuma abrante bi mane ko enkranza kokofu na amso onum ko hunu jase hene anase enkranza hene jase na anu ya na enkranza hene kura kire se fili bra obaye na kura de bi e wono ho no onfa mesum no onfa me kire no na say ye jai otena ase ne won mu eye interview na abrante ene busa enkranza jase ne se adenti na wo ka asante kasa na enkranza jase hene se sansa bi asante ni yanya bunufo na kasa na enyemu no wo kire mu e kire ne enti a wo se abrante ne se oye o santini kire se onu firi asante memu e no no be kire enkranza kuru na abrante yi wa no se woni nyansa pi na wiase se wo ye ho mema sem bebira wo kawa wa hwe yi a totofewa be woro afo betiri eniti yanyi ye ho mema sem bebiri wo ka pina ni mu ba ko no a ye di akadiro hye woto aka wo na aba ho no nanka wo se opa ya ne so na akoyi die aka wo no tugu na next time bi ahunu kwa abefa so a se bisa na ma wo ye twa akakadiro ntwe bio na so obesistela wo yi ne ho ano eno so de a game of chess obia nim wagenda eniti yesu ebeyi wano eti nana bakefa welcome to Nana Domahene agenda, the board of Nana Domahene, because already obia wano ewo program so anya me na mi twatorato wo so oyiba kefa me ntwa adabra banto wo so me ntwa nkontompo nto wo so na mu nso nya di madanse se nkontompo bi ni memu atro ebi ni memu eniti sebi amenam we menam wo kantene kwa se biti ene di maboa wo betena hoka se atia na najima bedu oye no woni chi ho pa. So this tells wo wagenda no wadwena wo fa asante ho wo akire pefe se wo ye nipa bia wonya santini a wo mfa spare no krada na obetena bontina ukasa se benyansani yet de nadwumu do otie won se nkae no a no ma ne bu ofu no ma na koma huri no ma sebie ne de na sai because of the way I will see fakasa na wo say wona na otumfo still wo ye bunu ni sebie nya do sebie brawo asante ne bunu ni problem biara ejisa wona na otumfo na ye bunu ni a problem biara ni ho wo bi obunu ho sasante ni no na nia ene bunu ni ejisa obi so ye bunu ni na gine ya sebi eda ne tirimu no adwiri kwakira bo se nipa egu bunu mantemu no nipa kro na Margaret ye ana onu fa bebia nipa egu asante mantemu no nipa kro na Margaret ye ana onu fa bebia etie nyina nipa bakofo ensunsuye bi aniemu etena bakefa o kasa wudi ka se wo nana ne otumfo aso ye bruni it doesn't make sense eza santini bia ma bonti mese wo se woni bruni bi ko sauti ase asantini bia lani wo you abe catch us santini bu e won tokwa eyo ni pa ba ko nu mosem ene wate kwanten kunan emrate ne maba wato agumu se ye ni kotoko hinatem na wonu kasa so onu kase asante ene bunufo asante mubuno ena asante yese en escalate ye be yi wano wasim be abeba bontene, but this time you be on our timeline mepe wo bia ma follow now video bia baby I may respond to you te said ye mape obi a observe sa papa jima ne mame no na tie na se wo kan yo otoso nan ne nana ne sante hene obedi ade pe ne papa ne sante hene oye the prince of Ashanti kingdom said you munim no yo me ya bema why ade mo apia for wo say nana bafo pim nyame basa oye the prince of Ashanti kingdom ne papa ene otumfo o se tu nyame kase abebi okotokonyene ya wotosuminu ye no kore odi ani hu akire ye na mum
wagenda no wagire eno kasa eno nsusuye no ene ye behwe se wonsam na wote wo dwumadie ni so kan eye no kora na Mollison ka me wo number yaka baku aka afa we so de breme na yewuro 2472 woni se nkranza ye pono ye ntie yewura ajame eba anan nyina fishaba me ba choti nkranza eye pono me ye video bi kire se nkranza ye pono na ebo nkranza problem ni ho enti emana na do ma ahene emfa ye nko pen asebia na se ntokwa bi ono obi anya ebinumo gadi enti na makasa nkranza ye pono kanka ne ebinumo mo so mo kuma asante no me ba choti nkranza ye pono wotwe mu ni betene ye pe nkranza ye pono na ye wuro 2472 woni se nkranza ye pono ye nti ye wura yo ajame eti yama anan mo nyina fishaba ana eti no so mo nyina fishaba eti wasi aye transi ne ya sa eti na se ya santimai energia eti santimai santimai se possible ahafo eti ashanti hanyina broni beka ine nyina no ne kaza santimai shia na jeli nyina ye be shia ama santimai tumi ya dwedwe mo ko kaza eti ya ne nyina ba be shia ma tumi yo me da se ohun se oya ohun so wonim nyansa bebere but it saddened my heart so nipa bi wo kasa onwini asem wo ka no na wo ka onim se wonya bibi a wo ka wo se na no wo be ka asem bi se nkranza ye bono ama enkrofo bi age ye akukurukum wonom bo afu ama wonom kasa kasa se wo kasa nkranza ye bono na nkranza ye bono na wo tumfo okura nim se nkranza ye bono ena o me ye hwe video yi na video ye nyina ye hwe bi ye nyina obi a wo hye o follow sa video yi enim sa ne rete na ye wura kasa ni mu wo se enkranza aya santiman efiri aha ebono aha fo sedie kwasi bronu chicheye no senie akwasi bronu chicheye no na anie abera santiman ye nyina ye ya Asante Kingdom efiri ha Asante region Ebru region Ebru Ise region Ahafo region na bra Asante ene abrofo kokko ntokwa 1874 Asante ebeye British colony Asante ebeye British colony na Kofi Kakari breso edi sabre ni mo no ante bia na ya Asante antokwa no susu ebaye ya Asante antokwa ne ba 1900 ekopim 1901 eno so Asante kodi nkukuo na that means still ano Asante eye British colony na aba Asante be British colony no British for no ede one man kasa commissioner of and as chief commissioner ede by baby ani e fa na Asante Kingdom ni nyina na chief commissioner no ni obi ototo eniema efa kuro wei no de kwache kuro wei ase efa kuro di bi ope bia no de mama ntem bi ope eti chief commissioner no wonum ana de brof kasa bi efa no wo na Asante ebeto bia ya ene ya fe no ebro average no esase na ni nyina ye Asante Kingdom na kasa ni nyamu no chief commissioner no wonum ba ye no woni ne governor decision bi a wonum be make no chief commissioner no ebesi on the native law no so based on the governor no ebe ka kire no no ma ye laws no mo de go esase stabere no Asante aye British colony na mom so person wo base on this na ukasa dia na ukasa ni de o pa kire se Asante ye bunu enne ebru na yayete wo internet no on be so no me say kingdom on be so no me say a tribe on be so no me say e yade na wo ho but ebru man so o no enya bru region ni nyina enya nipa na go bru region mu nyina na ye bonfo enkranza anya bunu enkranza ya Asante eti so nkase ye wura kuro anim se enkranza aye buna wo se senia kwase broni no wodi ho senia opebe ye no politics for ba ye 3rd April 1959 eho nyina ne ye fa no wo hye na Asante akwase broni ba ye wo che Asante Kingdom ni mu miensa efri wanchi eba asie nyina wo de to north west Asante efri sunwane
Ebisi fa hafo bechem wade to wasi na Asante. And our day, the akani na ebeto the center of Asante and southern Asante. Kaza ni nyamuno. What's that branch you pesa wotsire say? Yenya anaye wranoa. Wotsire ni simpie na paso. Na wotsire ade ene dia. Na wotsire mo aba kwasem no. Onim ni oka. But yes, so you are contradicting yourself. Because one patches or two for kind. But two for kind based on what a bra ye be the colony of the British. British one by ye. And be also politics for by ye. One by ye. It's as a politicians retrieve power from the colonizers. And it's a politician. They are still colonizers for the native people. They are still colonizers for the native people. One did Nkranza automatically become born. Nkranza is not a bono. Nkranza is Asante. Na yentie nensem. Me pese wutie brief history e fa Nkranza. Who say Nkranza for the entire pe sa ye kan ba kose because eneno ke ware ye ho. Obi ya kitana sase. Obi ya sase so na krata so. Wontimi emfa uyo ni gidigidi no enhunehuna obi ya. Enti se wokoka history na ena wade ema odo aba odom ya ye nyina ye ni agye se dipa ba akono emfa so bi ani so na so asem se du ba bi na wanka eno so ema ye hu de ekọ mom ye ntie Nkranza history tia wa. Your child can learn to design their own games. I'm not talking about basic games, I'm talking about games. Mom ye ntie Nkranza history tia wa. Father, what you actually me dey na na obe happy ahene ye Nkranza nkwa ben happy adade ahene na me te Nkranza bro no anasa nkwa be bro ye boasa e ho na makonwa eda aye frɛ no apia ti mabusua no ede ne happy adade aye te Nkranza nkwa ben bro no aye frɛ ye boasa e ho na Nkranza ba ko se mo de aye de a ye nyina ye nim na ye te na to da bi a amamre kwanso sabe wo maame anasa papa ye nyina deja so and in some kakra ye nimfa Nkranza akonwa aye bafo pim akonwa no o ka e wo so wujabi to se mpani fo se mano hyase anza na wo foro na nsem bi ho no mo a o ka ebokuro ade ye oba ebi so ade anmonyam eba na bia ye nim nyina ne se eye nana adudo nyina a wo ye amakom hene enua anase no wo faase kana wo na busua ebo amantuo so ba bebe baabi atena sabe to da bia mpani fo se ne mi no ense ne bo mu na ye nim mpanini a na e wo mu ntam a wo hu no se de adro de wo so bebe baabi na Oh. so Dear Bassy. I want you to kuro oni abusua e ka ne ho no e bo anantu ofiri kumase amakom ye beduru baabi a na e fra ho kode e ho na abre kode e ho na adudo nyina a wodi kan no se be okwa ekura de ho no na abusua no hu no se akandifo a odo wo mo kọ no na se be wayere mu no nti sa de a obi an kọ ne de eno tira ye fere kuro de kode e ya on put it. yes Listen, I'm a call for it something. I'm not too fast. Ansa na omo na mo ade beduru baabi e fra so aduru e ho na ana so kwa abre wa na je se na adudo nyina ne dom na mu na free mu no na we hene na ba kwa wodi na fra na to enye ba fupim na wodi kan ade agusu no nante ye nti ato no so edi mu akon ya de beduru baabi a ba so beduru no nkwanta on na ye mofu na e wo ho ono wo mu ekon ya odi wo mu so a wodi kuro no do no so na chi na ba fupim so bedi agusu na nim edi beduru kuro a na ye fra no Nkranza na beto nkokora a na ye fra mu akora nkofo akora dasi na akora kisi na nkokorofo na omo ye abofo a na omo ye ha ede matechi na abra broma so hene nti na no omo ye de etena ye esanse nipa de ugoduru baabi a na nipa obejew no ono na ye de etena eniti amamre ene amane a na sa nkokorofo no ye no ono wo mo asuoma na omo ye ede boa eniti enamso na enamso ma sabe na afibia no na ye bafupim na wokọ ene broma so hene ekokosom nti afibia wokọ a sabe obi nim de sie a o ka che kakra na broma nso be nkom hene ase ne fa hene a wo ye foru kuro mo hene no ye tejema hene ba o si
no sia den na wache sei fi se na wode awode ko na ede ya amamre no na wo bo na som sabe wo hwe sande hene ba na oboku ware awodi kan na ne ba ne ba fupim na sabe wo bo hene ba som ya wo hene bi sande hene ba de a na gre se na wa anye ne yi na so na ekoduru afase na se no bro man so hene tie ye no opa ne chaw kasa kire no na so sabe mbra duasa yede ye wo ya no ya nya fa ya be firi utremu da ntia ma ya na ya yes ya ne ya sasa bo hene ba mu a na sabe o se no wan sabe bani fosa bo be do sala de o sua prako sante hene ba mu a na wo bona som de na nya de o de beche ntia afibia no na ya wade a na techi ma na se bro ma so hene de ko ma sante hene okay and ntia ya ba sika futuro amane sika futuro no a ba fu bi ma so de ko no ana no dan na tuduro sa kan no so na wa hene be dia tuduro bere wa na kese wa so awo ko yes ana nam so ma ne koku ware kadachia wodi kan ane bono manso agene be ko ye na se na hene ni nyina o che ne nsa asimu miensa ana odi mi no ma ne baba fupim se won transo no de ba ko e ma teach ma hene so obi sa me kakra mi nim e fa nkwansa hene abakwasa mu a ya mi nim no ya rara se nkwansa wie no me pesa wo hwe nyansa ani akoma ye na awurade ba fupim o de chichire nkwansa. This is a message for parents who I was at Aquari. Now, initially, I thought this guy was very sensible. Now, I thought he was smart. But recently, in the comment, I said, your friend mana demudibi. So suddenly, he began to change his ways. Wow, I said, mana papa yike. Sanity. Abra na nanu mufiri amukumu wa onoban. Onumu kosue baby a fen koodie. Koodie and na sebi. Wonumu epenyi ba kuko fidi mu. And wonumu si wonumu so wonumu ko wonumu de. And omujuru suoduru. Suoduru na edudu nyina esuko fidi mu. Sa hayan meti maswa moduru. Wonumu ba wonumu nim ebeduru baby a fen dokron kwanta. Na grupu na eban. On se enye ba fo pem nko. Otumfo yere fe ne sapoma ne yere ye fe ne sapoma waka ho ne ma o nya ba fo pem nko na ene ba ne ma eka ho afei na dodo nyina ne yere mo ene ne manom ono fri kokofu ono so ka ho ono nyina asante enclaves ene nkrofo yi firi ene ono mo eba abra ono ba no ono beju dokron kwanta sabe na mofo netwo ene ono mo ko ye one mo ye and one ba one monim dokro kwanta no one man ko one no one mo esa say mo fo no e pene so mo no one e betena ana one mo sa ba one monim e ba droma kase na droma kase fo no one mo yankrofo bi o mo firi suta one mo kro no kontase one mo yotum fo ofa no na one mu no ana nkrofo miensan ankokora mpofo ankokora sini ankokora je ni wo mu nua ba dowa kase wono moti kwaye ye mfre no ba bi ene eho ye nkoranzen na de kosi ye ne se wono ya dakofo na soso no wono mko ha wono nim ha ye na sabede no no ne ye ni bia ye bia ese ba bi de bro region ana se ba bi de wi abro manso ne yekro na wono mko mo chichire ye no na ye nkrom ento asabede nkro nto 9 nkro to 9 ebi ne pene ebi ne yefiri ena amowi ena onum firi amowi no onum firi ena onum ebe tena ye firi eba pene ena bi bese ko ye fe ne sei onum bi ko nyanfoman yi so asorafo a no onum te fe so beboa aseniefo a eye nkoranzafo yi ene wonum a no ometo no koi ema nyanfoman no ebedi ofenso hene ho na ne ko kasa nyanfoman so ye bone amowi so edi ebedi fenso ma ho kokase amowi su ye bone afei akomadan ebedi fenso enyene ho ade na kokase akomadan so ye bone esanse abofo a no wonmo ti akomadan no wonmo firi manso ne ekroketuwa bi ya ne wo ho no mo chichi nkro mata 9 eka ho enkroza asase na ekwaye ana kokora sini
anko cramp fu jesi no mu nua ba de wakese won mu nyina ye adakofo ye won mu ti o mu firi o mu kuro pa ene Duoma kese wo ho ansa na bafo pem ba bafo pem wo ba no Duoma kese no di kan kotran Duoma kese ya santefo otufo na ofa no Duoma kese fo ansa no wotra Duoma kese no obesere ko ba bia na kokora sini jesi ampofo ene onu nua ba Duoma kese tie na mom omko ha no onum kum mo kese a achi ene okuo no ni adade a omde kosom ebroma so hene sabra wona no ebroma so hene ene na kwachi amya na kwachi amya odikan yes from 1700 up to 1723 na no na kwachi amya wo ye na fasha eya fasha sabia na ye duane afasha ma na bosom na fasha no afi bia o ya awoso obi obebe bibia no odikan ba ansana wono na manso hene waba na no ena sabi bafo pem woya ohene ba onye opoku ware ba oye otufo se tuba na emo mahene emu no sa nete ne papa ene wonum nyina ne papa ya sante hene to otufo se tu ena ne ba ene bafo pem na ne ne sapoma wona ne wo mamu nsia enye bafo pem nko ena okoshe nwasum aka mamu ni asatma ya chiwade so go wade hia ni mu ase bedwam na sabre na manso hene esa asani nua panyini ene obiri yeboa na wonum wofa ene de okotena boye mu no enti afi bia so a na wode agudie twenabone edu ade besom no ana afi ne so ye na oyi agudie na me pese mechema kochire wode besom no na wode ma bafopem ana bafopem ya na ewo ni mu nti wode to tuduro bese ne papa opoku wade se ko he mnentu asemu a manso hene woto a wodi kiro ko she mnentu asemu a to keka ko he so ade de onhye wase untimi no na afan gosia ana o kan asemu a otumfo opoku wade bofuo ana otamakofo ade ba manso kuroketuwa bi wonum kuro bi ne pene ya firi ana na nyafo maka ho enkuro nan ana na sabre o machechire wonum firi amawi ana onum betena ba bia no manso bromaso eti kasa ne nyemu no na mempese mekwakotim ebio esa senye onum kuro enye na na kwachia me yasefo ene firi amawi no mempese mewuram too much mi kokolom too much na uyo umo bia gena prekesen eti wo de ma me ko forward na de ko ba ne se etokwa ne ba ge no ana otumfo pokuare wo defeat him abromaso hene abromaso ayekan ekuro ne nyira yo entui emfami enko ba bia eda so won koranzanim wo konkoranzanim wa yefiri wo ho pene wo ho bromaso wo ho enko ba bia esanse woro yeso on beti ase no on ma hye bafopem ne papa se ti ne papa e de sankro no a na yenkroto bese 9 no na yenkroto 7 na ye 7 sabi e de hye ni nyina hye ne ba ne efe no sabi bafopem ase na de ekoba ne se abra bafopem sabi enya de sabi abra o papa de sankro ni nyina ma wona ne maame ene abusua no on so free kokofu awo asante kokofu wonum firi ho mo na omoye kokofu enkwanza kokofu abusua eye wonum ema ne wo mo omo nyina di ade enkura wo ho ayakase nyina za de fo da chechele fie ma boaben ne nyina ya asante enkwanza kokofu enkwanza asante Duoma kase asante eti mentia siese otufu obetena simpie ni apaso akase enkwanza ye ne kuro na enkwanza nya obi biala dia wona na wakon ana wagi ne kuro ana wadi ama ne ba ene ne yere ama ye wura kura kase sabi gonja hene aka che ne prince wona no otumfo ne bohye anye wona ba fopem ne bohye ti otumfo nkasa nche ne ba popem eza so oni ni ase bia kan eza so oni ne bohye nanse yela nanse abra otumfo konkoraza akosie ne yere ma ohima ya dani ana no ohima ya dani ti ase no kefa wa ma bonta me ka sanse mbui oyi ba kefa adenna sabre no a na ya dani woti ase o ka kiro
wo ene obusuafo a moto ho ne se enkuraze kuro e yotumfo dia enye obi adia anu wa ma bontena me kyerase sesabi wonne kuro ne yawo de te o saka be kyerase mai eti yewura e kan ya akopem se gazette no a de bana kwaje no o timi fa ni ade na obedi ade ma we esase onu na konya ne kuro ansa na mpanifo ba ho na konya ne kuro asa na mpanifo ba aye ne kuro aye na sase nana so tumfo ba so wo kire ba bia nkranza wa ahe na o de be kire what the Bruno region the bechere e bono ana santi kuro bebire wo bono asanti fo kuro bi wo bono on the 3rd of April 1959 ya bette sa potam ho aye no Bruno region no e kuro bi e wo bia wo kire be ka se wo Bruno region akura bi e wonnim sa ne ete no understandable be ka se bono fo sa ne te eni ti yewura aka no obakosem se ne kura esa so okoye na oje ye na odi man ba beto betina se wo se ba fo pem na be kogi ne kuro ben kroza ba kosem so kire wo se otumfo ye wo se to odi kan ye ba fo pem ne papa na ba fo pem ne ba panyini na ni nuanum num ka ho won ma me ne sapoma ye won nyina se be wo ya mokuma de hie amokonfo so we wan no won ma ene sebi asante gine num eti abusia no aye moja na sebi anya do sebi abrawo ne papa ma ne betina sa pomu sasa na no wofate ho ne ofa droma otufo ofa droma kese na wate ho ti ne papa ne man ene ne kache one ne yire se ono nko ho ana ono ba so mba droma kese ana ono beto asase ne kwaye no na ono nko okoto nkokora miensa no and it is also basa wo kire se enkraza ye buna ye pese wo chira bakosem wo kire se na buru manso ene nkranza because abere no ne wiase ntise enkwaye ne gum bafo pem koto nkwaye okoto nkokora miensa na omote sa nkwaye ni bafo pem akoto sebi kokora miensa ene ni ya baba akopa na omote sa nkwaye ni baby ayeko ye ya yeji ye no ayi nkromata nso ena sa nkromata ni na aya pad monsi ebini ayafa ne say ofuman number 1 number 2 twa bodom ebini efa ne say tano subinelia nkromata nso ena broma so hene ase ene dia won kan kranzan ka ho da esase ne kuro ene broma nso yefudi pene ana nkrofo bi kotechi nyamfo man ebi besese kotechi efe ne say akomadan sa ana tie na mowi enti bra ya pasi e kira wo se asante sebi na de bia se entomago se yefin se yetantan edina dimuma no ana sante ni bia nya ready se ade bia ya ne dia ni nipa ni moja ni nwia ni wofase na na kansoa he sebi na fran na ko akoro beja ma akọ asante nya ready so be kasa na sante ni bia fiu a ya feel because of you don't want to respond to you is that the more I responded to you no the more na wo ya uti ponkoso that is the reason afa yan sante ni bi ona wo be kire ya abakosem enua be mekan ni wodi a wo kan enua be mesi otumfo ebeko beje edi mane ba obi kun akobobose wo ringim na wodi title that it belongs to the previous the other title one will lose fight no until so after rematch wonim dia wo keka wo ye so bad wo ye better what time santi ba ojimi ni wonim ebrebi sa na wo di prince nyakon we chesa aturo na otwa to kokofu ebusua panyi ne so e record say wo didi sabi tiami atem we chesa na open asem wo ye mambofo open pantem life insurance, you know, for £2.50 a week. What's the offer home? What's the offer for work now? Yeah. Can
any of them was for me, but why am I a member? Ebi also minim de main aspect wodi sa video a ye wura ka ho asema bra kumawu akonya nsem beda abontene na anka ase adehye ene won epurumie no adi ade na wonum kase na kumawu hine na ote akonya so a ye fere twebo akodua sabi onfata se odi ade adaya de papa da gombeni ene otumfo ese wonum se kanena no asate ko fada gomba ene mosifo ene ba ware asantefo mienya mema miedu onum di ade. So basically meaning the reason why you brought this discussion into your agenda. The issue is wouldn't be issue about Garaba Konokobisa. I don't want to drag you or expectation to me know discussion. Asante abrepia na ye fofie bia de beti da pa fofie bia la de beti da pa da gomba hene ene mo si hene e wo so wono bekumase awia na ya na nipa mbese be kanse mebire e wo so wono bekumase awia na wono ba e wo so omudo o ma ye de ba na ye de no e se bi nipa eno no omudo bra santeman esa se ebre be soin ama ye no wono sansa asese no ama omu gitumu enam sabi okubia yakokuma wono nti eso ne asesa abakosam na sesa so bi na bekuma sante ni entiafo ha asem wey 1800 mu ene siye ti 1700 ye na sante kono na sante yentietia de tie ne se asante memu sa wo mfie dunsia kanena no a na ye be ma ye wo dwie esanse obebia se bi wo ba be ma no woni ye se wo nipa eti asante ma kanena ye fa ma anya hwe ne ye body ku ane ye momadin wo be ma na wo nipa eti wo be ma ne ye be hene so wo nipa o wo nipa esanse mfie dunsia abrante wa na ba mu ano wo prepare no ho akokon efie dunsia ya chi wade ma wo ya ma wale tu benya mfie dunsun na wo be dikan dikane no emma won mo ye bra efi mfie dunnum wo ye bra wi ye bro no egom blagro na no wa ya wale ma no ne kru 16 won no 15 ene na aka ne brofo kan ye kan mfie dunnum sabra no no mo ye babranefo wo gina ho a wo hu se esa so mo die aduane papa enye artificial food aduane form na nanom die aniti obenya mfie dunkono na wakwa akon mako ben 9 obenya duonu na wakwa akon mako bese enum aniti saniti na nye ya ofimfie aduonu miensa kopema biasa no na wawu asante ahimfo a wabete onum di nyina obie no onyini ye na say to onya 50 years ebinya 47 years ebinya wobie no onyini ye esasa no onum kwakon ahimfo otete onum di nyina o ma nyinyini eti sabere no ya ne ye nuanu mosifo ene ye nuanu da gombafo aye san hyehye no na omudi memma ne baya na ma no onum kum kwakon o ma ama no ya mo ma wa wonum no onum anu awu memma de ma santeman ya nya bia ya de hye ya nya bia kwakon na nyasa ne entiatiafo de bia fofie bia fofie ade beti da pa awia o se da gomba ne mo se hene ba wonum de aheye de ba na ya ne enkanse bebere edi asem na wo de ba mu no ade na wo pa kire wo ka kire yen se de ba de mususu ya ne sai a wo de sase mo be se enkroza ya bunu mu enkroza trankonya ho won makwa abakosem atutu internet su nyinara
Se nkranza ya sante even tachima hene ebra otumfo kwakosie ne yere ohima ya dani e won nkranza ya won mo ba tachimafo bi ne domafo bi abetratina kwamu adim emuo ebebo VIP basis mu tachimantena nkonwa ebetena ase ebekase ye wurade ye ne bohye ye ne asante hene ene bohye asema tachimantena nkonwa kan no se wo mo ne asante hene ene bohye na sabia nyado ya kasa obi ya brunia na tatim so wo describe one by tribe and I say by birthright and I say by a kingdom of identity etu wine bruni no enkranza nye bruni woni pa bia wote enkranza asase so ye de hie no ofra santimam ne baye an wo bete hie ne kuro wo be kuma moja tugu ye won mo ko enkranza asase so akogo mansokon no abro mansokon no e ya santefo won moja to asase ne so ne yesie wonum editie wo nanaba kefa me wo mesano do not underestimate me na ye wadi so wa ba media no so wonim kasa me makasa funu esa se minsro ba komposei wo kura na wo ye kidi mame enkranza eya sante esa se sebia nya no sebia brawo ye hu bi kura beto hima ya dani wo bia hu bi no ya beto hima ya dani wo tumfo hero hima ya dani wo tra se fra media fo no kacho mo se nkranza ha ye me kunu ana de maame me kunu otofo setu ana de koi maame ye me kunu dia eti usane osusu ye se nkranza nkranza ma asombia bam na wakoji sika awaje mabedu ho aba takra wo jam ama sama ba abasabi ama santefo abekasa obi ankasa me nam no obekasa santire bi ankasa ena panyiri piele ni wo be firi nkranza wakasa isa so bi ansoma oyiba kefa opanyiri pie no tie konwa so no wonim na mamre na mane awon nkranza wo asoma wo isa so munim mamre no mamane wo munim so nkranza ifi kokofu ma hene kokofu ayi ehene nkranza kokofu ya ehene wo hu ne se ne otie ne hene ne se ebono ne hene fa nasa ni suban ne hene ne se ebono chira ya de kuro wo nipa you know them by their identity. You know them by who they are. And you say yes, and send for. Huh? And I say and Sadiam. It's your cassie and the eka. Yentie, a betty was seven. A boonty, a betty was seven. So, Emma, none of the Biam says for Mammy free me. And what was our person, Media to the Ambrasia, and the Bruni and the Yamani. So, Finance and a bunch of us were the bitch and my King Solomon. Yo, me Yabema, I also your propagandist. I also want this. You are instigating against the same king. Yet, you want to say, even otu for say to krano or humbrasie obuni pabi obiele ni wa wonim so otu for say to nyame kase sebi wonno nipa ana wo mu nipa ana wonyi nipa nyina feso ana wo ho wa nipa nyina ana wonyi nipa nyina ntum ana de wotie biara ni nko we all aware so what this discussion now we here no this is the reason why we are here. We are here to talk about nkranza yabuno. By history, anya ba woni pa woni na mabontere. Eza asame, me individual amti yuka ha. Sebi, naturally, mini any birthright to ha. It is a person me yeah. A UK citizen na, me citizen. Our bra minti me English ni. Meti me a British ni, na sumiti me English ni. It is so be yeah obeti na nkranza. Let from her region. I feel it's a Brunia. That's over to them. Better Sassino on your Bruni. I this year, dear or my yabun for. It's one more yabun for. They know themselves. One more and 9, one more 9. They know themselves. One more Sabia Sabia Brow. One more yabun for. They know themselves. And we are willing. Say if you go down on the pit, we will meet you there. Inyan Sanubia.
make me a moderator. Now what me read the future. Unim nyansa. What do you do pa? Aye. Yatia. Koso. Die wo ye ye ne na mo wa otu ye ansa na otimi ye weni ekoko bia na wodi nkunim no ameka asem nkire wo koso etie franza akonwa bia na ye akonwa ebo otu na wonim se akonwa no bo na ye yere wo twe no bata de ho wo je franza bi ye no wanko akoka se me ye sante hene ba ntimi ekwa awaseka wotimi kire wo nkonwa bia bafo pem koye na asoso na wonum kro babai na wonum ya bunofo na sebia nya do sebia brawo enkranza hene bafo pem odi kan etwe bata wonum ho enkro se ya enam no kase na tatima hene woda so tiase sebi ye kase wo tiase a ye kire tumi e wakonwa mu woda so tiase wonwu yi esa se wo hene nwu tinana kwachia me yawo odi kan da so tiase and said you to force me dance ni one privy council or West African courts. West African courts ya okoye 1935 ya na nakwachia me yawo ya otoso me yesa wono na nakwachia me odikan esa se ni nyina akonya de tumia abakosam kro no an wono so gina so wode ko West African courts wo basi ko afei privy council e wa UK adenji no di for enkuro se no kwaka se ne nyan be ko mansokon no ebro mansokon no ne nkuro se no ka sa bedi no o se ne nkuro enwotwe enkuro ba no obo odi sa bedi no enkuro bai twa bodom meboa tano boase meboa ofuman meboa tano so nchira ne se nkuro na ewon kranza enkranze kro ben na sabi manso hene wodo otumfo akon court pen so otumfo akon age ne nkranza man abakose mbemu adai anu okọ West African court wa man nkranze din anu obo ofu man din ada nu obo sabi tuabodom din tanobo ase we tanos adan na wa man nkranze din na san nkranza ye ne dia ada no wa mun din you this boy. You just sat on your comfort zone to speak anyhow you feels like. Nana kwa chiawe nana mpacho me chiawo eni diemu. Ibo odi aka asem kakra wo yeko ba. Adenti enna kwa chiame yawo. Sebia nyado sebia brawo. Abra yewura. Nana kwa chiame odi kan. Olusu ni nkuro no. I want to atoso. And someone maka to wase ni nkuro nwoche. Ya mo nkranza kan nkuro no da. Ye na mom de kan se ebro manso no na won nkranza nimu ya bepem na ebro manso kro no wom ebro manso kro no ya nhye no ya bubu no ya nchia no ya ntete no ya nya no hwe awo ankrofo mo te bro manso o mo gi wo mo hudi so mo ya bonfo obia so no wa ka kire bro manso fo se ade tina mo te nkranza na sa atefo na abegi kro na mo ya bonfo ana penefo ana ya firifo obia ka mi ngira wono na so de nkranza nyina beye ebon ya na wo pa kire se asante ye nkwasiafo ya de ya chekere na obi afa enye yeda che obi abeye agenda mese me nya ready say sebi me give you up me nya ready say me back you up and me nya ready say obi abetimi antimdeti me eza say me suwe ade di atemi mi nsoro min fo hu ne ade di atam wo pa to me ho me kunu odome so who dia na be kanu it doesn't make any sense to me mi wo kuna odome mati o magubu o mapam o matiti o mi kunu dome eti wo wadi di atam no it doesn't matter to me na mo me no be kono grounds to grounds me mamo kwan e mamo de stoti asante abakwasem me mamo kwan e wodi e mamo enkasem o eni ho menchiri mamete me mamo kwan e ma de asante dia no mo nkasa ye mo dia me mamo kwan da ajimi wuda me mamo kwan mi wukura mesa masori aba mi wu me honhom besa agba wura ni powerful me mamo kwan obi asante ni bia pa wonyimi ma me mamo kwan de besi bi enti me mamo kwan ya mamo sesa abakwasem no
Me suro mu bia. Mo pa mo kofa million thousand meka mo. Me I will fight myself. Me mama kwan. Esa say nananom nsuo akese won kranza sase so. Olmu nya ya dansefo. Ya mama kwa ma woni atoro. Nananom wotumi na omotumi mu oduo. No mo kro tumi akese edi adanse se asase no asantefo asase eti ya mama kwan. Ya mama kwan ma mo sas ayaba kwasem no. Emfancy to mo because of 3 April 1959. Politics is what to bro region and you will be or to be an ebruni. Asantefo kro bebregum. En santefo wo do bebregum kwanchuma oya santini. E woduma se oya santini. Brekum oya santini. Ye mamu kwan entronie oya santini. Ye mamu kwan ema yei ye moja enyira. Ya dehye enyira. Ya konya enyira. Ya sase enyira. So ye mamu kwan. Yang kwaso kana asem ne bi. Kwa makom me konkuru ahodo ame nananom tira so na makofa emu nipa ama oma beti mo so tie nyansa anti nkranza ya bono nkranza nya ashanti otumfo se tutu nim se ne bare nkranza hene na emom wonum se ne baburu ni ye nkranza ni no propaganda ni agenda otumfo ho obono ni bada otumfo ne ba nya buruni otumfo ba ya santini esa se ne yire sapoma o ya santini otumfo na ya santini ana mu wo mu mansia o mu ya santefo abusua besini ye ebini kokofu ana kokofu abusua de che o mu ya santefo buaben ya santefo fiema ya santefo duomakase ya santefo ekropia subiala awon kranza nim se woyi kranza kronisi ho na nkro 200 ehase sebia nya no sebia braw nkro bese 180 eya santefo na chechire de womu ena bi eye mo ebi ye wongra ena buruma asofo ena bi suso eya franframfo betena ho me kamechira wo se wo wonim wusuno bania busa wahwehwem ne enkyira wo ahwehwe betira nti busa no wahwehwem no enkyira wo se wotumfo enim se de ba enkranza hene eye bono otumfo ye bono na yire sasiman abonofo sasiman omo ya santi brede omo nyina santefo eti bese bi busa wo no kratie wo tuwe se otumfo ye bono history be mu no otumfo ye bono na yire sapoma oyebruni history be mu ena sebia nya ro sebia brawo bra Stephen Jai sebia na yire sapoma oyebruni eti kwa be so no mba be bruni e kwa be so eye next time unsromia bomidin e kwa be so no mba ever so ye bono hanana bakaefa e kwa be so ena nkranza de hye omfa so ye bono anya kase droma kase nso ye bono na kase fie ma ye bono kase kokofo ye bono kase ayi fa say ayi fie ma ani ekura ayi din nyina ye bono kanisa. Look at this liar. Yeah, why you really so bedi sika no distort history? We sika na waje na naji mabedo anzo di o because we bedi sika aso bedaji. Esanse sika die nba funu wo internet iso na ba kefa santini biele ni ho a wo oluku wo se wo ye nanimi o santini biele ni wo hu se wo ye opposite ono o santini biele ni ho o biele ni wo watu o motuti uda o biele ni wakasa mboni bia fa hoda na se se na wo de bade ya yesu ye de bi behia esanse ade ya se wo ye dwumaden na wonya kakra wato ho na obi di da krope abe wia edeko brother my here na ba port e de brother ni bi o weka mu no enim se ne papa ne sante ne mo wonim se wo ye bono ni enne nkranza hene bai me ba nkranza hene bai na bedi nkranza hene atra be dwoma kana bakwasem so ye buni da nkranza hene bai mame just one name. E brekura nkranza ene
onwa kasa na sante ko ye no kranza hine bie no sare ye eka sem kranza ye bono en kranza bi biele no sare ye ka sem kranza ye bono esanse en kranza ntimi nya bono en kranza ntimi nya bono da so hu ohu adwade a ohu na etie na wo hu adwade a ohu banka en kranza ntimi nya bono ma me no munsu be ba kura wono aba be ko ati kura e fe no bono mai so ya kranza mai hene dia wanse sadi no efise wanse samunipa tio wanse samunipa. This boy thinks he is smart. Abro masukuru eye kuro baby na na kwachia me yawo kwachia de fe edisika na eye baby na ote eye kuro baby na fa no kranza ni nyina na ye kwaje enkranza kuro ni nyina na ye kwaje asantefo na betechire wonu kuro ekuro na wo ho ansa na wono ba fo pem ba ebi ni do makase enkrofo na wono te kwaye nimu no omko ha no no beso broma so hene no ono ye do makasefo akokora sini ampofo ne ageni do wa nunua ba do wakase ono nyina eya dakofo a otufo ano na busuafo no wono eno nti na wose asemasi abokom no na sapomane ne ma efiri ho no sabe na otufo se tuawu na otufo poku ade no ho na se wose make sure say ne mane ne gira ye otufo se tu na busua no omunya ba papatena ena okache wonom se wonom ko duma kase eti bu sam kranza en kranza di ka kotena duma kase ansana wo besia kokwa enu makoto sa enkokora no ho wo kasa ti se de en kranza ko ni nyina na ya broma abroma so ye kuro ala so ho na sa se bedia wote si no de na de ma no nyansa no nemo wono mu nyina didi de besom oman hene asasi a ekura esua awon kranza mu ekura esua pa won kranza mu no ene broma so kuro ekura esua awon kranza mu no ene broma so kuro kasa nyansa no na mu nsia bi na mu nya ma ho maso kasa ya kira made a mo pese mo beti no kranza nya ashanti kranza ye bono me bese bi busa abrantie se wan na ya ho maso te se wono se wo hene se bia nya do se bia bra otumfo se tu nya me kasa abibio akasan kranza asase media konya media sana mpanifo ba ho na wo akora ketua enkranza hene eti mini wo hene ba media ye interview aka kire wo hene ba media ye wura nanse wa ya Santemaso TV ani ne ye interview ka kire se enkro dia me papa na ba kire ye ana odi ma me ne me ma me ne me nua no eti kura dia Sante na nkura be ne wo ba kire montene akora ketua o abusua panyini ene panimfo na no mekọ brofo asuma abo ebi amwoko sebi enkranza ene jase hene okasai ene ayisasema hene kokasai onum nyina asemo kan ese enkranza ade aha ya Asante wotufo se tu na ekuro na nawo abetena bontene wo se wo kire nyansa ya homa wonna wo ya homa so wo mwade to the sense empanifo a wonu ka bi wo mu e che o se dabi yenye be ma ekura na anu no okasa o mampoyi hwaba kosemo kan ye wo se wotumfo ne baba fo pem ne abusua wonu mbeko ye e no mbeji asase e no mbetena so enne wo betena internet so abeka kire se enkuraza ye bono na se enkuraza hene onim na bakosem enkuraza mpanifo eni mo ma bakosem ebusia penyina won kranza onim na bakosem wo pache se wotumfo onim na bakosem obasa wo kire ye se wo ba hima ya dani onim na bakosem akokwa akoto wo na wo ya homaso wo na wo muade wo na wo distort yesem wo na wo mumpanifo de wo de soma we soma wo no na agenda no no tira na himfie ka se enkranza adehia ya Asantefo wo no kura timigitu mu se adehia Asantefo na adehia na kuru omo de anase kurumani adehia de to asase anase kurumani
Adishia de sira konya di anase kromeni. Adishia ne kroyo no dia. No mo tishia anase kromeni. Na obi ye odishia. Na wodi tum so asanteni a. Ayeda na ni kuro otiso no ebeye abono ama yeyi. O master no. Ono kwa betena bonten. Sa adishia ya asantefo. Na nkrofo mo so mo nam ho. Nkrofo mo nam ho de ono abetima be esa wo mo. Edo o makotena doma. Wono abetimi abesisa nkrofo no omuguo no ye obu wo mo so omo ye aborofo no obi asizi wo mo obi obehia ne bia maame enkranza ha otufo ne dia aha so otufo so ya sante hene eti nkranza ya sante to ye bruni ana so ya sante ni okasem ye bruni a wo se de besem ye kodoma okasem ye bruni a wo se besem ye kodoma na wo se sabunofo ni na do mo kodoma na wo ja asase na to na brekum hima ka kire wo se otufo kro ni ya ne dia na nye wono na yeye dia tie no no eti wo huntimi ntira blekum he bia no tu oka wante na na kefa se wo brese ye kase nkranza ya santia tu otu se so papa ye hene wo ko na papa bedi wachi a ya wone no akọ wo ko na papa bedi wachi a ya wone no akọ na do ma hene wa bo ne cha hene esase cha hene ko ni bi no wanya ntema hene ade ne Yesu abie wona wo ya homaso wona wo muade nkranza hene wakoji usika wadima bedu wa safa ko nanu betira bontene abra prince ogoro na danfo ne nam tibiti ti otia mi atamante se wo se asante for bloggers ana beka bobom nanti ahine din se mranti ahine beka na wono eti no obi titi utumfo atam ka condemn sa kasabone no prince no kura no muade no mi wo se sa kasabone no wakabida enne mososo obi ne so edi garanti etikachi na prince wugidie ni etomu kase ma no wona wo sia sa wo ye fra kwakubia wona wo sia fra prince kwakubia na sabie nyado ayekofo o made shidin no wona wo sia enne agima bedu no wo sia ka hen kase a tachi ma hen won ka ho nti kono kobo na mane na we de me bom mu ase na tachi ma hen enya se me na maka na nam ayi efense ndoma na obeka ye na me de yasema kan na tachi ma hen we die oyeko na mintimi nkase wonim na me ka kira wo sa brante we so muade a na wonim wonsem kaia wo besua kasa wo besua kasa se ofu se ye nya wunia wo nya ye nia wo fi se ye nya wunia wo nya ye nia una wo muade una ya homaso una wo mie wano mie nkyere wade na kampanyini mua yo mbetimi awo so atan so ya aye na kanso akora wo so oyema ya dani wono maame wo ha na epanyini wahema ya dani ne nanam drisi ne konya kase so ya wono Samuel 1923 ka cho se mi kuro yi aya santi nyini kuro na ratachi ma ahene oka the same thing adai ne kan huni na mpesa mo sisa abakwasem dawe ne de wo beto bron region wa wotu obi afu se aburu no obi ametin na so mutimi sisa nkranza ma ne nya bono wo ya buru ni atan nkranza na nkranza timi nya bono ye nyina eto betran krofo kurum etu so akoba tatuo ene metimi kase me mafiri ha wakoba tatuo ene wakofiri nkranza ititira ho na pa ya obono na nkranza timi nya buru menyi nkranza ya nananom ebe ko edi animu class ama nkranza man benya nkabo mu ya frɛ no awurade bafo pim wo ye asante hede ne ba wono mo nemu afriamakoma ansa wo ba biduru baby busare se nkranza hene na koji asase no ana ne papa otufo se etu na ne ba ne nkranza hene ne yire sapoma ono ne womamu nsia anya bafo pim ko na ye otufo se etu ne ba ne mo ne papa ni bafo pim nyame basa yo ba ko ya ma chiri kura na ye fere bunu hene na dia ba ko so hye ne so ne se bra krache mame kasem fan chire wo ne tu ho ase yese won mo ba no enye wonu mienu kwa na ba yo eni pe ka ho ba na o mo bu 500 sabre ni mu no eni pe ka bafo pim ho from okom efe
ya kokofu any nkura wo do so ka ho ba ye no na bro 500 ana onu ba beti shi o mu ba no mu do so sere o mu kura na ma so fo no to no enti bra wo ti mi nya santini a bo made ko tena no ma ha obia for so wo isa se enkranzani bia na adwumu dom sebie nya do sebia bra wonim se nipa dia fra enkranzani bia la sebia nya do sebia bra wonim nanan makwan no wo bu sebintam kase no wo hia na ya santi wo se menua no mo ya santini wo hia na ya bruni amesu ya bruni o sa na enkranzani bi onim nya sa wote they don't create problems do them omo create confusion huh enkranzani bia la ni wa did you sebi na adwene wo fom na de onim nyansa o hia wa ya santini just afri hin o me firi kokofu amesu enkranzo wonim se ya santefo sa na mo te do no so be chia ya bruni wo ya bro mesu ya bruni o me firi enkranza this is a niema enkranza for on mo ye o me kase me nya ene anya santefo wo mo ti ne internet iso eka so mo ya enkranza for say ya bunu fo nyina wono ma me no mo nim ba bi ono ma me firi ono firi enkranza ono ba bi ono papa no from betna sa asase so isa se enkranza ni on chiche obiemu onim na bakosem onim say ya asante ne betna ha na so ye ba ye no wo mo no mo ti ya na se bi wo mo ti broma so no ya wa bi ye ne bia wo wo mo ti pene ya wa bi ye ne bia wo where's that way where's this far me uniform no it's a uniform pocket the winga ajene eti mama ma ye nya te sede asante ne bunu wo problem asante ne bunu ni problem ne mom de ante sa no wo se menye wunua me se bunu ni asante ye baako ye nyina ye yade baako ye nyina ne form ya asante kingdom wo se nte sa wo se bunu wo ho nyi wunua ne me a anya me so be ja pade wo ho no me ma wo mfa enti me kan ba bi sise mo dwen ye mo se enkranza ye ashanti no enkranza nye ashanti na emom enkranza eka ashanti man cancer ho we have the freedom of association is let me tell you yes freedom of association but asante is not an association mo da bia ya mislead mu no a motowa na mo kan some asante was formed. It was formed to generate a genealogy. It's answer. Dear Tieni. Abra Chira Santen, or confor not your ho. Where whom sankamade. Ye didn't papa bar for dear. Association be a wedding papa for dear. And you're free to join. The son send their yasos with tea. Na ya mine yet a chere. Na ya kwa nim. Na ya munipa. Etu a man sinner. Any a man to an kotoa. It's yet a chill mine. Huh? Yet a chill mine. At the nippon kuma 9 and a bar for the year. You are me at this year, dear. And 9. Yet you do my classic in a bar for the year. Yet the man point in a bar for the year. Yet the just in a bar for the year. Yet the Kumau in a bar for the year. One more no munya this year could have come on any on countless. What count to a ye? What count to a ye? Eti asante from 16th acre sebia nya de ewura otufo se etu beye na sat mewura ne ya sha ase se ye tu sa no ye de ntokwa association be na akon association be na akon we fight we build the kingdom association be na also akoju obi asase freedom of association be and also we be so akira freedom of association be na also be akoya tuntum ya se no na ka nkwa wo de freedom of association be no freedom of association be na wo sa wo kantam na wo de sabi wo kra nyina she bibim freedom of association be no asante e kingdom enti wo de na bra teacher asante no we fight ya kuntokwa na nanu makun they have fought enti sa wo ya tokwa etu sa
was interested. Yeah. I found 1689. Ya feel what? Ya best call. Danchera. 1999 to 1700. Ya feel what? And yes, and to kwa Santia Kuno. And to Asanti Timi kwa kun. No da so akumu mfie miensa. Togoland wa e call ye. Ye did 3 years of Togoland war near my. Asante, ye ko yo tokwa. Asante, ya basiri etokwa bekrepe. Edi etokwa na asante nkoye. Freedom of association ben yako. Freedom of association ben na waso obi na konya wese wase. Freedom of association ben na waso obi ebe so akere odo state ya ko ibe bia ya asante be empire. Togo, Benin, Ivory Coast ni na asante yankre. Asante is an empire. Ya coin, ye yesi ye chichire kingdom. It was a sabre no, na association bi eni ho. Sabre na ye chichire kingdoms. It's the ultimate no, na to ashen so, na ne kura be hye wo de ase. The ultimate no, na to ashen so, na kane no, ebe no ho metusha mo so a, na o makumu nyina, na so asante de. O metusha mo so, na enya eku ohene no, ana ohene kura sorande a, obi na obeku obi a, ye samamo, emu ya de hye a, mudi mo ade. Asante has never been association. Association yanko. Association sebi pa ufim. Na asante eye moja. Isa se moja ne de boss ye. We what to free ha. Brekum asokwade na netia. One ne ofasi amankura di wonu nua man mu free ombe. We de ombe gu ho. Omo ne adansefo ni nyina. Omo nyina ba enyama na na mehene no. Omo nyina enyama. Ye de ombe gu asokwa. E fa de say ado dom asokore dom tene so mo hwe dom afo no entronie omo ya asante fo magnet ye kwanchoma oya asante free bantema e woduma se oya asante free bantema ye ya asante fo ene magnet ya asante ye main town so na ne etimu no ti se me ma woi me fia metimi me mei omo nyinyi wo ware ya no ko ne kunu fie ba bia ne kunu tie no o no ko hotena eno nkyere se wonya me ba ana baby a meto dama no aho no kwakotena eti asante have never ever be association mona mo form association 1951 abron champion na na kwache me ya wotoso miensa o form association ama bia se beka ho doma beka ho na friend say drobo beka ho enipa 9 echire na bechem beka ho na echire kukuo beka ho na so Bechem hine no two for society my prempe. What to nadia so? It's not no bebo bro tempem no. Eti I put it to you say. Asante ahafo 1800 muho. Early 1800. Any ane ataya ayi or emunro. Emunro. And then ye mebo ankobia. Yakwa sa no obesi achire. Ti ye ba ne sako to show ormo so satam na awo wi fo na ti hafo ye to show so ne konka wo mo ene ye di asantefo ya srafo ye bi free danchera e bi fra kwa mo nyina e be ka asantema no ye di bi si woni wonmo aya sante ye chichire ho no de ma wonmo ene ti wontimi ntenyi asante abakosem asante ye best right so ye na fa na asante ni o ye best right so ye Ayidagomba Santinio, a birth right. So ye Mosia Santinio, a birth right. Uye Kusasia Santinio, a birth right. Uye Sesaleni, Frafrenia Santini, a birth right. Baby was Santino, wo ye biano, a birth right. Esanse, a Santini Piania Santini be a Flimoja Baco. So ye na fana, so ye korongo, so ye we yen na ya Santifo. Esanse. Ya build your kingdom. Ya build ye yanti association. Yanti association. 1935. Nana Prempe the first. It was in the let rule. In the let rule by the British. Asantinti association da. Santa Nana Prempe wati Privy Council. 1924 mudini free. So Charles by. Wapa no be unu se. Abrafune ye native council law. Nemuno. Onu ti sese kuro bebre no de akose kuro bi ase esa se na prempe wo ho no ehehye o na ehehye wo so woni so eni tiare sa de ene o masa sante hene o baba se kuma se hene wo se ma preso esa se wo ti mi se sama sante hene meye
me best right saa na aka na mapene so asante ne baye na obehu sabrofi wo ma se bibia enkura na de wonum ho ana na bi kura nso ankomu na o ma fa kuro we na o me akose we mu na o ma fa kuro we saa na no ma ye no ama ti commissioner no o ifiri kentampo o be sire baduma se ana o mudin ba sunwan saa na onum ye enom no no se nkuro se sampa se nkuro se sa kwa kakrakai ko se sumase ana otufo be yini nyina firi ho be se nkuro be ti se brekum ani nkuro kase de ko se ewoduma sese saa na no onum ye saa na kan no onum ye enom bi ana onum ye wura ba ye privy council no mu no obeyi nkuro nyina la association abrofo eye be Asante Confederacy. Asante Confederacy does not stand for Asante Kingdom. The Confederacy does not have any connection with Asante Kingdom. Asante was established, it was formed, it expanded the enclaves, expanded yako chiri. It's a head and I'll catch them say it's the freedom of association. It is boy all right. Association afi nkraza hene ne papa e no otumfo. Association bana ne papa no otumfo. Association bana ne yere e ne bohima ya dani. Association ni mo ya drama wo mu ana. Ye ma me ne papa wo mu. Association ni mo no ye ma me ne papa. Ene e ka say association ye mu ye sini e je ne ba fo pim wo be ya 242. E say freedom of association dia. Na say ye sini ne ye. Meanwhile, wa kasa no agye atum se bafo pum papa e na otumfo setu wa agye atum se ne yere ne maame ne onu nko na ko ho otumfo setu ma ensia ni nyina e konkranza ne yere sapoma oka wo bi no ko ye na edu da nyina na no so ne yere ne ma ye firi kokofu wonum na omu konkranza omu nyina ko bi fie mafo fira Asante na be chiro mu kro bo abifo fira Asante be chiro mu kro droma kase otufo na ofa anu droma kase hene eti ade asa na apese o kire ye wa no eyesi ni omo ye drama kantata bem ha se film association dia na se kantata bem you don't mean any sense ni Regional House of Chief. English residents may qualify for up to 300,000. Yeah, English residents. Yeah, British residents. Bono Regional House of Chief. A statutory body of the government. Yekosia, I didn't get a near maybe one, and no a by him. Nebana could yasama, Kranza my in here, what they know. Ah, Jesus Christ. You see this boy? He is confused. What can say me wa? What say? Bono Regional House of Chief dia. What dia tum say central body. Abane na dia si wo keke. Se efa Chieftaincy Act no ho niema efa ahensie ne manema ho ene ye ni no ne the Minister of Chieftaincy and Religious Affairs in Dili. Na so ne wono abetena bonte be ka kire say. De agima bedu ye no onu na na bake fa na nije ho. But this the same person as I catch it say somebody near the sea hono edisi also when you abandon be dili keke. It have nothing to do with traditional matters and I say chieftaincy matters obi on traditional area be share a house wa ye be share say ye pese ye ni aba no din kita ho se me kwanye mini school afei ye ni issue ye ni electricity ye ni university ye market ya say eni ama wenti ne ye house ho say traditional leaders say kokofo adwene ne ya pempuntu odi aba enkrum na najima bedu adi house na boso as a sabun champion youth no de begu o de begu wo so de niema e require say wonye no onye a critic a whole lot of chaos everywhere and never the bro region here share the bro region here to come be everywhere aka sebia nya no sebia bra otofuo o se ne hina obi anka bibia no entoko bi ho hwe de oye onu so tini kurom eti sa central body no awoji tu mu no de ka sajima badum fanya no ene no ode ye ye otimi ko ka se obebu mmira so am ya te na kutum na se wo fo na fo ne so no
nyansa wom anasa wo fo no so ma osika ana wo fo no so wa kra so ta asantefo na wa sheda no wa pretend all this while ebi o so wo sa kase nana bafopem oye mahene ode ne ho onse obi ase ene pa na mehu se sa brante wi sabi me pacho enye ma no nsi bone mesrew onimu nyansa aje den na nabafopem ye mahene wonse obi ase ekwa beso ede na mane ye mahene ekwa beso no fa so ye mahene akonya no kwa beso na fa so ye mahene akonya ne firi hene eye hwana konya eye hwana sase eye hwana busuafo ekwa beso na fa so ye mahene konya enkraza konya ehye wan yase hwan mu no muso a kire wonum na adenti no koje gazette no wani hene no adenti no nabafopem do mahene ene nkrofo bi ko hye na chi koje gazette no nana we de mesre wa anye se me boni akase ade na wani ne hene na so wonim se ade efe ne tumi ho onim se ade efe na mamere eno bi no odi bedi dwuma onim se ade efe na mane ho amamle ne amane kwa so na konya otumfo de a na saase otumfo de a ono amu yotumfo ba ne maami a wo no yotumfo yere sabi ba hima oti enne nkraza asase so oyotumfo yere otumfo pese wo fa ne yire so ne ne ebe bibi o ne be isasa ne yire no ebi o so wo sa ka asem bi hye hose wo de no akwa be so one ne ho wo sen papa se nkraza wo sen papa se baby ade papa be ko bia ene wo kro obiele ni ho asase we so sabia nya do sabia bra wo yi ne nsuro de ahachim ne papa ena sabia nya do ne wo ma ne baby ote ne papa ne wo ma na ekese saa ene papa ne wo ma sabi baby a wote no wo close ni wo bia ne papa entina na ba kefa san kranza hine de ne ho de ya na ka hu hia ankonyo omo so omo de omo ho no yewe ebi ne yabo hine miensa wo hu ebi ene yabo hine miensa ombedi na adagya 40 days we di ana we ko holiday na we yabedi na we ko holidays na we enkonyo omo so omo de omo bi no enkonyo omo so omo de omo ho no ebi ne sabi enkonyo ahuhu no ebi no enkonyo asabi wo wura no discipline wo ho respect wo ho control wo ho guidance wo ho obi ode ne ho me pese me company nsem na wo asa wo sabi akwa we de sa sabi na minim se onim nyansa ho sa na sabi e copy and paste wutie nkrofo no waka bi wonim nyansa kwara enkranza hene ono kro wo de ne ho enkranza hene wo de ne ho na nabafopem nyame basa sabi wono kura wo de ne ho enkranza hene o wontimi metena simpie ni apaso mi na no da gase wo de ne ho ontimi ka onka because onim say disrespect onim say etia mamna ni amane onim say something he shouldn't even open his mouth akoko aketo ayemfa bibi meja wo akoko aketo obi asoma wo wo bia lamanse wo se koka bibi wa betena bontene ena wo kan sema kese te se de wonim nyansa eso wo sema aka nyina sabia nyar sabia brawo nyansa nim ana waji kakra enkranza hene onumpo yo ye kese no kono no ne bibidi no ne ba bi te papa bi na sabia nyado sabia brawo wo wompempem o se no ase no wontimi metena simpeni apaso emeka e wo bedwom so de no ho nti bra wa na soma ho why na asoma wo se fantoto ye ebetoto enkuraza man ene enkura ye se emediafo na binum ebia wo se no sika na sem ha
no bi e me na dwe se na na ba fo pem na asoma wo na nim kura wonya nwiri ho ba bia wote empo wonya no akọ isan se onya na fa ne ba bia wote wonya wa fa ne ba bia wote ada na mo create problems and confusions that one asoma one abo amane one na akire wo se koka bibi wo ye panyin won kranza wo di ade won kranza wo ye abusia panyin won kranza wo ye tufo hene won kranza wo ye jaase won kranza wo ye akomu won kranza ade na wo ye one na asoma wo one ye asoma one na din krawe ma wo Teso be kam ya kase woni munyansa wo mu ade wo mu nkranza trakonya ka bu nkranza trakonya kase bia konya ye otumfo ba konya obi betena himfie etimi bie na no se bebe konkranza te se de nkranza konya aya konya keto bi ma no wo begira kase ono ne adwene wo ye mammofo bra kane no amisare wo ho ye fie asafo eko zayo ho na nkranza fu fie wo na ye tambele wo so dayi efe ne sei lady we da ko a ne mo tambele mo ofe pa na de bi edwuru ha na wo maka sei ye adehio ye hwe adehie mo pa enya senketo le epe ne edi ye de epe ne edi fra ye adehie ya santefo mapa ya yesebi ya prema fo santefo adehie papa bi tseye na misua mimi kunu ninyia ma odi nachi onu papa eye nkranzani ye fe no bafo onu se fe bafo ye de tie wa infio de si kan e wa infio ninyia mu nyina ye from bafo me kunu ya di nachi nyina na o mu firi mamba akonya papa ye from bafo onu mu nyina ne papa onu obegina mi kura na mu gi awade ma me wakade piase nkranza ya sante na anya abronfo na mi swa ana mete sase nkopim se mi nyini ye na mi wale ese abusuanim bra papa no wo filimo wo ye panyini ansa na wo filimo wo ye panyini ansa na wo filim bra bi kura bra doctor so wonim da ko sikani be ware no sister fefefe wo ye panyini wonom nim so me ya santefo sa brenda ko a no ye very wo che me panyini bebrede be sa tam no ye very young pa na no ho ofe but no nim so ya santeni ene muti social media so instead of you to use the social media somebody be united nipa and some akase amfa nsoma mo ne amfa nyamo na hemfo mo to bakonya so eni mo baba kosem kato abontin say ye wei ye asantefo ye firi ha ne ba mo be kana mo nkranketo abetena abontin ka foforo bonum nyansa sene nkonya no bonum nyansa sene ahemfo ne mpadifo nkonya no wonim ne etia adehye nto mo baba kosem twene emu odu ye nkan bedwam akonya bia tumi di akire na mu ye nyina se bi o mo krada so tin o mo nkonya so wona wo besese obi abakosem wo bokuro wo bomai wo ye mambofo wo kefa eya wo so Kenya nsasem wana asoma nkranza wo hine be kira mini pakuro so bredi hina asoma bredi konfo asoma onsoma osase wonim te woni mama mra won sa mamre woni mama ne won sa amane me Mr. Nicholas Danso Abia me ache akobe se mfie mienu ni meti Facebook so na Kofi Adoma ko interview Mr. Danso Abia Mr. Danso ebredini oye bredini cross bredini ofiri ana Kofi Adoma e kase ya bunofo Mr. Danso Abia eyi na no se wo bra oyi na no ankasa menya bruni wankasa wo mie na no na so ono ansa kwose no o se won se ya asantefo no asema Mr. Nicholas Danso Abia ka kire no isa so onim de ne nananum e kire no so oye are na mo pese mo sesa abakosem ana mo pese mo di asante eye adefoforo na mo pese de wo kan mo se ye kasa too much de wo kasa mo se yenye but mo na mo tintim yensa age enyan mafiri yensam wo be se ye kwanten kwa enye yi ya asante ye moja anyira
He ade asantini ade ko hu e ni moja enyera titi uni ade shi moja enyera osantini bia ma ne de shi enyera da adentina mu nyina mo region bakum woko central region enkura wodo bebre when na mem hu central region e most peaceful region in Ghana woko central region a lot of enipa wodo bebre wom ye wasimfo ye obokan fante ye ogwan fante ye wo ayi efe ne say agunafo wom ye wo dencherafo wom wo nyina gum aso bie nu ha okase nyina ye central region fo eti yemfre ye ho fantefo ana yemfre ho dencherafo obiati ne ba bi na don't blame you I blame the name wo kukuto region so wo koyi still region ha ana yemfo akase ye bebregu ho ye wona na ofo de panyini atemabu akwahene ye okwo hene ye wo nana kotoku hene nana frempo maso ma de nyina me nana ye wo nana bosume hene ye wo no job me hene ye wo lo menya omo yankranfo ye wo akomu so hyemu asama kase nso wo ho asama kase ni akomu ne ye baako nyano ade akuapem no so ro nyina ne letterfo ne ye baako ana ayi afan say at ayi new job ya sante kwa ya sante achema bua kwa firi adanse asante mem wonu nyina mu firi adanse na so obia te ne baabi akuapem oyegwan ane akanfo obi so fra wonu obia te ne baabi adentina eba abun region nko ada bia problem adentina babun region nko was one must everyone be asante brother Kenvaga I said what the question mark at all one di atem etimeyi wa no but again anya se e kasa obi anya asante ni said wo wadwene ye wo no say and the political region no wo na wo de abu nipa ente sa but again asante for migrate bibiri baby and often asante region no there was a time one a kingdom ye stretch kobo no wo mun krofo bi ye afira santemem ho etutu ko chichiro no kro ye omuni momu nuamo omuni momu busuafie e wa santemem mu ho bibe se brekum ofira sokore kwantuma ofiri bantima e woduma se ofiri bantima e fa de say ekura hodo bebire omuni baby omufiri wo munim biaye omu anya so munim biaye omufiri ekuna nim biaye ofiri omudi ade ho yeyi woko Eastern region kwa oya asante obofuo omufesu mi asante maso tafo aya asante abetifi asante fo omufi mampon yeah you can have it have one yeah share is 3 I forgot about it one monim no jaben oya asante ni ofri o jaben anya se ye kremu obi ye de hia na ye ma ne nyira esanse asante no e o ye nuanom eti eden na ma obi kase political region ti we akodi ha dabi asante nya ne saa asante timi nya ne saa menye yi eti dabi epia ye nkrofo eba ye nchen woko wo chief region ya watapaman ono free kontase ayiwura ono so free kontase aye 3 aye papa afa baako oh daddy have taken another one eti ata ne ma emoja ayira brother what you can kura kire me yenim se enua no omo anya se yenim se nkrofo omo nua ne wei ana omo tukwatena ha woko central region wodwira branya ekuru wo free Kumasi menhia on free contract so woko brema se kuma ofri Kumasi breman azim ofri bompata wo be se ne ko efe ne se woko be se ko ayi nkura keka obia wo baby ofiri asefo ayi consultirefo omfiri adwansa asent antandasofo efransa asempemaninfo afensi empemanin fransa asentandaso onumfiri ayi adanse area ho omunyina asantefo adenchi na wose ye kasa afedie ye the political boundaries abetutu yemu na ye nuanom nnimu ye na yeso enim se nuanu wo mu no ye ka kire wo mu se da bi nuanom
Mumra na nyina yenya bako ye moja bako na ye timi akodi awade eza sase ye ware ye ho na ye timi akwo ye moja fra eti mumra na nyina ye asante o se adenti na ye eza se nkrofo tutu ko ba bibide eni ti na kase ba bia ye nuanom wo ho enya se ye kremu obi a ye nuanom wo ba bia sa na tie. That is the problem, mebla. Eti mebla ken. Esan se ye do ye nuanom. Emu ayase ade a wo nuano no. Obi pese o kan ba kwasam foforo se, wonu na ye ni nua abra nya ni nuano no. That is the problem. So mbeti ase ama onu hu se dabi anuanom ni omontra asa sundwe mu a. Region de motim, mo betima e ba ko masiki for development. Na momonti ase se omo ya asantefo. Na asem bia mfa na asem nko. That's one must there as a samba cosemo. This is where the pains comes from. No one person won't press Ghana for say ye cremu, but as a partner ye can. Adisha or omni nan say a bri at seni ha. One way asante for and one befia na a bruhine waja nakasabi. O person me a day. Etiminya. Mame enkoso na ye ntie enwa beme ayi ne wadodo wa mame ensane wi no na me foforo ya ne ato ane nsem so enye se be wale yi pa nti mame ensane wi no ana o de enwi bia se no mame ka sa mo kire wo ni panyine bie se obi a bebu otumfo ani ntia aka se otumfo nya obi a meme yankranza ni me nkasa asem na otumfo ye obi efi se wonya obi a enkani sini enya kukuduro sabio ama beko anya asase yantama ntisa anto ama ye no ye mfiri mu. You see the problem, this guy thought he thought he is saying something sensible yet or twisted bibia. What me afi of the voba yet or yabununi ne ma meso so framoko ne ma ne papa efiri kokofu na mehia edi kwa besu na enkraza for ye borofo. There is no connection. Omo yasa dio tebika enkraza sase no otumfo na kokon ye na oje ma ne ba enye ne nabafo pem nko na kokon ye na abafo pem ba bi onu nko akon ye no ene se odwuru nyamfoman kura no ofenso bebo ano do kron kwanta eno no ho no ayi efene say wanko wo mo ankasa ede wo mo ho hye na se eni se wo kase wo be kon ya I was so kase. What me akase ni papa no te was kase woni ne papa be kon ye. Na ne papa di asase hantem nte se ma no. Na menya ba bia firi. This is how you supposed to put it. Esan say. Enkranza bakosem biele ni ho kire say. Enana ba fo pem nko na kon ye. Ba biele ni ho ye kasa. Nemo enya me nana ne se menya buru ni me yaburu ni nkranza ni nemo me nana ne santehene eno no na monte ase no ene ya mo pensua nkranza ma hene na kwa mbafo otoso nan ne nana ne santehene obedi ade pe ne papa ne santehene wo ye the prince of Ashanti kingdom said you munim no eno na monte ase se wo yaburu ni na ne nana ne santehene nana. Wait, this guy is not making sense. He is not making sense. Se me ba ebetime aburuni ana me nana betime aburuni in this scenario me ba bema bia no akwakoware e wotachiman which preferably honom one am wi no area ho na ye wo mo ano mo manso no friend say boyem area ho na wo manso no ti se bia me ba bema yi okofa wo ba efiri amo boyem and ofo ba efiri tachimania wafa bunni no ne na wo me na amame ti se me na konwa wo ne ma me fie na ne na me na no bedi omo ne ma me no makonwa me ye ne papa maame ne me na ye bunni. But this situation bofo pem ne ma me akonwa no ne ma me asantini
akonwa no ne papa ya asantini asase no eya asantefo asase enkuro no eya asantefo nkuro eti automatically bibia ya asante ti so aka se bafo pem yebunu ni na ne papa eya asantini ne maame yebunu ni dabi ne maame ya asantini ye o maame ofira mokom ne papa yebunu ni dabi ne papa ya asantini ye ofiri kokofu ni menhia eti ye den na akonwa no a enana na bafo pem to so otumfo oba no e ma ne yebunu ni onya bruni bibie wa ene ne yo ewo bunu eye ewa akonwa no ana asase no ho ana nsuo bi eda asase no na bosun bi e wa asase ne so bi bibie ni ho be wo pese wo kase yei asante ne bunu ye nyina ya de ba ko a yes that is true bese wo pem aye pacifica de wo kan enya ne kore nya wo kan enya ne kore esanse ansa no bi ba bibi no yedi ne mojam akonya ye ya disidwa ye tra so mojam eje ye na akonya ne maame ya asante ne papa ya asante efira asante asase ne asante moja na ye de koje ye de ne be ye bono akwa be so na ba kefa you are not smart you think you were but you are not mami nyao it was a see am no kase me papa owo me ne papa ye santini eti me na nanum ye santini na me firi buru nkranza no eno no enchichemu wo look at this me ya nkranza ni me ya boni look at this ebia papa na ne papa eye asantini no ebia papa no ofiri abunu kuo bi so anya nkranza ana papa maame no ofiri bunu kuo bi so anya nkranza bi nkranza de ya asante ana wo ya bunu ni ofiri kuo bi so betena ho na papa no ware no it will you feel more entitled so ya bunu ni na emo nya asase no bla ope bunu ya kodoma ona sisi wo tu ni bunu fo asante ni bunu ni problem bia ebona ye ni mu no eni asante ye nwia no ebona ye ni mu no eni asante fra yo obaako ebona ye ni mu no eni asante didibom ebona ye ni mu no eni asante fra ntomakoro ebona na momu kremu no eye political region ebona ne mu kremu se ho no eni ho ebona ne mu kremu se te ho no ente ho ebona ne mu kremu se esa no enye sa ebona region it was created politically obia ni efe no asante eti baby ene wu kremu se ho ye bonu na de tribe no that is what the problems for what do di no obi amfa ho but enti means sa bakosem because your political boundaries and your traditional boundaries your political jurisdiction and your traditional jurisdiction they are not equal one is supreme than other the supreme no and a traditional jurisdiction because tradition political jurisdiction oni asase ontimi nkremu bibia oni bibia la ode ebetimi na emom he made those enclaves or annexing for administrative and development purposes and it's bra and kranza a typical 100%, million%, 1000% pure asante. No other broad is connected to Nkranza, Akunya, Asase, Ensu, Abosom. So get that on your score. Why are you trying so hard to change the history? Why? Miriam, meba sisi.